Ayan, dinapadayawan nga surat kada gapukin ni Andrea iti Ilocos Norte ana pauluan fake news. Sagudayan nga ti surat ni Andrea ana pauluan iti fake news. Dear Cousin. Sakbay man nga inak isalaysay ti pakasarita kasinyong kablawang kaman itinaragsak nga aldaw mo di Nemars Studio kastamiten kadagiti si Bubukel nga Nemars Studio family. Kablawak pa'y dagiti padak nga dumdumngeg ken kanawin nga mangsubsubaybay dati nga programa nga jak pulos impagarup idi nga makapagsuratak. Tapat check nga awan ti agbalinto nga problema mi kini Jimbong nga asawak tanapaneknekakon ti kinapudno ti panagayat na kanyak napaneknekakon ti kinasayaat ti panagpuspuso ken kinatao na rason no apay nga inayat ko isuna rason no apay nga inpaay ko ti amin ko kenkwana aging nga nagsikugak rason no apay manugutak nga nakikalay sa kenkwana. Jak patsen nga maadaanak to ti parikot iti asawa kunak. Tauray ti nakaikamangak nga ninanang lita nga katugangak nga babae. Ket nasaya at met ti panang welcome na kanyak. Nasaya at ti panang tratar na kanyak. Bayat iti panangyam amo kanyak ni Jimbong kenkwana agingga iti nagkasar kamin ket agdenden na kamin iti may sa nga balay. Nupay jak pay unay ammo ti ugali ti katugangak nga babae. Ngayon patsek nga nasaya at ti langin mi ta mariknak met babae yak mariknak nga haan nga plastic isuna no diket genuine diti ipakpakita na nga kinasaya at kanyak. Diti panang asikaso na kanyak panangisakit na kanya gaputa masikugak kastamatan ti panangisakit na iti agpitpitik iti tiyan ko ti agbalintong apu ko na kastamatan iti aglawlaw mi dagiti nakaikamangak matlaeng dagiti kakabagyan ti asawak nasaya adamot kanyak awan iti mariknak nga negative nga vibes puro positive amin na isem da nadayaw da na alisto da nga maasitgan kastamatan isuda ket umasidig damot kanya kasarita dakmet. Isu na laeng tanagbiddutak tabayat ti panaglabas dagiti aldaw. Naaddaanak iti parikot kasinyong gapumet laeng iti katugangak. Nangrugi ti amin idita damdamok pay laeng. Manupela aldaw ko diti dito balay, dito nakikamangak, inggatangan ni Jimbong ni Nanang Lita iti cellphone na. Takuna na kanya kidi, inggatangak ni Nanang iti baro nga cellphone. Tadete ngamin cellphone na, perdin. Ay kit nasayat Ken may sapay, tapno saanan nga rumrumwar. Taag cellphone lata ti ubranan, tapno agtalinaid lata dito balayen. Tapno da kadkadwam dito, bayat nga sikog mo iti agbalin nga anak ta. Tapno da mga sikasuking ka. Tapno da pangibagaam, no adaman ti kasapulam. Kayat namat. Kayat na Basta da cellphone, barok ko na kanya. Agtali na edak ti balay ko na. Tapno banbantayan na kalata, iserbian na ka. Kayak mo't pa'y trabaho lakay. Madala tamad di kiti saan mo kabailan nga siksikalaeng. Iso nga ingatangak ni Nanang ti cellphone na, iso ti ubra na. Bayat ti kadana dito, tapno saan nga mapan di tarwar. Karget na ngamin nga mapan makin inistorya di tarwar. Ket kasano nga roden, no kasapulam katawan ti kadwam. Iso nga nasasayat nga adda ni Nanang dito balay. Alaket no anya ti pagsayaatan na, di iso, no amom nga iso ti makatulong. Alaket, maawatak na kay. Agpeso nga
At dalata iti balay ni Nanang Lita kasin yung tag-cellphone lata. Bilibak nga ro ti kina-SM ng ag-cellphone. Ngam saan naman maliwayan ti obligasyon na. Dati pa nagluto na, ta sigud mat nga isot para luto. Di naman kahit nga siya tagluto. Tako na imas ka no ti luto na. Maubra naman lata, dati mapanagdalos iti arubayan, nagdalos ti balay, ay tinulong kami. Numal pa si trabaho na ag-cellphone na yun siya. Jack pulos ni namnama kasin yung maadaan kami to ti problema. Ewan gayam. Masangwanan ti anniversary ta. Aywan gayam maya. Anniversary ti panangaklon ko keng kaidi. Wen. Saan man nga iso ti anniversary ti kalaysata. Ngem nagtulagan ta, nga i-celebrar talat ta, ti imun una nga anniversary ta. Ti anniversary ti panagayat-ayat ta. Ketsi ka Sa paik tungor ti agawid into no bigat. Adan to iti sangpit ko nga pagsasangwan ta ito kada nanang. Sigurado lakid di nga masorpresa akin magustuhak no anyaman ti gatangem to nga pagsasangwan tayo into ng bigat lakay. Kat talaga gabuta ang mukbat aminen nga magustuhan. Bakit? Sabi ko matakas to akanayon lakay. Anya ti kahit mo asawan, bakit? Sabi ko mata na ulimik lata ti panagden nata awan na ti panagririta saan ta nga agap-apa, kanahin nga agkatunusan ta iti anyaman na banag. Saan ka di nga sipod pa idi ka talaga nga agkatunusan tan. When yung amom ka di nga sakbay nga imanugotak nga magikalay saking ka, ken already masangwanan ti panagkalay sata. Panpanunutik idi no anya. No makatunusak tumat ni Nanang Lita. Saan ka di nga katunusan kay mat? Nasayaat ni Nanang. Aglalo no nasayaat kamot kenkwana. Day tamat tinapaneknekat. Nga ori no saan mat nga kasapulan nga Serbian na takayak mat pailaan. Ngimipilit na. Tadi na kano kaya ta mapanugat. Ibaglakid din ata ingatangam ti cellphone na. Agpeso ti ko na, nga saan na pulos nga rumrumuhar, no, adalakit ti cellphone na nga araramatin na. Kasta ni Nanang. Ang imno awan cellphone na, lalo di awa perdi di cellphone na. Kanayon nga mapanrumuhar, nga papanmakin inistorya, kadagiti gagayim na derwar. Kasta aya? No, kasta naragsak ka matlaang, bakit? Kat syempre alakay. Talaga. Sabi ko matakas ti nga agdanayon. Nga naragsak ta ka na yun. Nang runa into no, maipas ngay kunton ti anak ta. Baka mo't nagbabawi kan to. Ha? Aping nagbabawi Baka magbabawi ka no. Nakaduduntot anak tan. Ay, sikang ka talaga. Di kayat ko ngamin. Ado nga anak. Tanaragragsak madlaang. Numabaling ko magat. Sa nga dosena. Uy, sobra ka mo't, Jimbong. Grabe mo't. Di pa masagsag mo, tibagi ko. No, sa nga dosena, tigbaling nga anak ta. Ang ko lang, met. Numanuti kahit mong agbaling nga anak. No, anya ti kabailan ti bagim. Di iso ti masurot. Kabailan talakid di nga biyagin ita ko alakit nasayaat ni Apo Diyos. Saan nang ipalubos nga ikan na ta iti adu nga anak nga dita ka magabinan. Nga dita ka kabailan nga isakat ti panagbiagda. Sa bagay, amok mat nga nagagat ka na anos ka. Bakit? Maturog tan. Pasensya ka na ta napanugak ijay opisina. Urita, anibersaryo ta into no bigat.
Into no bigat talaan yan nga aglabing-labing. Maawatan ka lakay. Sa anak ba't kid nga agrakaya. Nga masapak lang amin nga sumrek into no bigat yung opisina. Wen, maawatak. Maala ka din. Maturog tang araw din lakay. Good night. Bakit? I love you. Good night lakay. I love you so much. Ay, anya nga tanga oras nga sumangpet ni Jimbong. Kunana nga sapain na tagawid. Oh, pasado alas 5. Ngimawan pa isuna. Sumrekak man laing iti balay. Uray klatan ni Jimbong sadyay. Sa anak batin ngagluto, tako na nga ison ti gumatang iti pagsasangwan mi kadananang. Nabayagang mitkid din ngagpapaangin diti unig ay diti ruar. So nga sumreka ko diti balay. Ay, anak ko! Ay, anak ko! Nang! Anak ko inyo, Nang! Andrea, anak ko! Ang pangunay ti kasang nan tinapasama! Nang! Anya ka diti magbagayo! Awanan! Awanan! Anya ti awan na, Nang! Nang! Ay, uray mo tinaya, apay nga isupay laang mat! Ti kinaadot ti tao, apay nga isupay laang mat! Sino ti pagbagayo na, Nang? Nang! Oh, Nang di kayo maawatan! Ay, Andrea, anak ko! Andrea, anak ko! No kaanupay man! No kaanupay mo nga danagpit pwedeng inichan mo! Nang, ibagayo kumaan niya ti magbagayo di kayo bros maawatan! Anya ti magbagayo nga awanan! Nga api nga isupay kung kunayo! Patib kerem di pakinakam mo, Andrea, anak ko. Apay nanang, apay nga patib kerek ti pakinakam ko. Gapo ka dahito'y ipadamag cooking ka. Nang, anya ti padamag yung kanyak. Nganas ka nga patib kerek ti pakinakam ko. Awanan. Anya ti awan nanang. Awanan ni Jimbong. Anya ti kityo asawan awan nanang. Nga awanin ni Jimbong. Kat naman nagtrabaho ni Jimbong, iruuray ko nga sumangpet. Awanin ti sumangpet a Jimbong. Gaputa awanan, pinanawan natan di asawam. Pinanawan natan di anak ko. Anya, Nang, saan nga po doon natin magbagayo? Nang, ang iso ti podno anak ko. Iso di na ipadamag. Awanan ni Jimbong! Nang, kasano? Kasano nga awanan ni Jimbong? Nadisgrasya ba? Nadisgrasya ka no bayat iti panagawid na anak ko. Kung saan ka nun nga imabot? Iti ospital nga si Bibiag. Ay, una yung tigasan ay Jimbong anak ko, di ka lang nagan-anadan. Anya? Awanan ni Jimbong, nanang. Awanan anak ko. Nabuyak ka mismo iti Facebook. Ni Jimbong, iso ni Jimbong. Awa, Diyos ko. Saan ka mga puno, Diyos ko? Jimbong lakay. Kasano kami pinaginam na pinanaman na kami. Di mo pa'y nakita na ipasngay di anak ta. Apay. Ay, Jimbong anak ko.
anda ka din dinamag yun nanang no sa dinong hospital tinang itaray anda kin Jimbong. Awan pa yan ako. Ay na Diyos ko ay matlang hindi umay makiandingay nga kakaruba kabagyan. Imposible nga di dapay nadamag umay da kumamot mangumusta. Ay nang, ay Jimbong! Ay Diyos ko, alalya! Alalya! Alak ko nyo nanang, abing alalya ko layo kanyak. Jimbong, abi dara-dara ka! Ay, wan, dara-dara ka. Kunada nga natay kan. Alya ka lakit de. Jimbong, Jimbong, sigang agpaiso. Oh, api nga kasla. Kunada nga natay kan. Siyak, matay? Wan, anak ka. Iso tinaiba damag. Natay ka kanota ng disgrasya ka. Nabuyak iti Facebook. Ay, saan nga siyak tinatay nanang? Asin nung arod lakay. Noel nga karuba tayo. Noel? Asin nung Noel lakay? Dati, agpatpatay ati weteng. Naira na ngamin nga gawid akidi ta na disgrasya. Gabutan na lasing ko nga iso, napang ko sinsala ka na. Agad, gabutan di may maore di ambulansya, kadagpapakaasim at ti piman, patasik ko mga arayatan. Ure ko lang nag-igaman ti dara na. Kat yung punas ko itibado. Ang imdak sang gasat. Dahil di intaray mi ti ospital. Saanan ngay mabot as ibibiyag. Ay, apeng garon nga nabuyak. Ada na basak nga nagkomenta nga ni anak ni Lita kunada nga ni Jimbong dayjay kunada. Ha? Baka mo't ni bagada lang nanang nga iso dito ni marayat. Iso tinangitaray di ospital kadi dyan na disgrasya. Ay, ngata. Kaya siguro ananang, nakita dak siguro di video, apay di yung binuya di video. Isang kumalasin at nasip nga, basta nabasak nga na nagkomentaw. Magada, nga natay ka no, di ka no imabot di ospital. Sada nabasak ka nagkomentaw nga ti anak ni Lita, ni Jimbong kunada. Kaya pagarup ko akasi ka anak ka, nukasta, saan nga si ka tinatay? Ay, saan nga ta ananang, kasi bibiyagak mo't pala ti sangoyaw. Ay, agyaman naglakay. Tamok na napukaw dakan. Oh, Diyos ko. Ay, kita hangkag sangitin na bakit? Tadag dito yun. Pasensya kayo, no di kinatawagan. Busy-busy din, ang kupasangon. Imbaglakit din, dati ginatan ko nga pagsasangon tayo. Kat, impaknida. Oh, dahil yun eh. Happy anniversary, bakit? Happy anniversary lakay. Ay, unay mo dahil nga anniversary yan. Pinagdanda, nagdakmay. Hindi ka kumanga may ibaga. Bara, nga saan nga siyak, dahil ko na. Diyak mo't namnamaan nanang, ipagarup yung nga siyak din na tayo. Ay, unay mo tinaya. Ay, grabe mo tin. Isumalagay, maawanti umay sumarana, yung mga ndingay nga kabagyan. Imposible nga di danadamag, kunak, di dalaw may mangumustan, sambot gayam nga sika. Katapi namin nga bagayo nga suna nanang. Ay, kibasol mo mo't Andrea, ta di ka met kinumpirmaran no susto. Tamo kagad sigurado kayo nanang. Kayong padamag yung kanya ko. Ay, iso mo't tinakitak. Iso ati ipadamag ko no anyat na basak. Di isaw. Alalulos to na etan. Agkalma kay nga duwan. Inak lang agdigos ket ni, dara-daraak. Agsasango tayo ito na mangan. Sige, lakay. Nang. Intagi da sa harin. Alawon anak ka. Agselebrar tayo iti may kadwa nga biyag ti asawa ti anak ka. Nang, api may kadwa nga dimot na tay. Wala ang pagarupukit na tayo. Kaya't mo sawan lakay? Ada ugali ni nanang mo nga, agipadamag iti saan nga budpud nung nga, damag? Wen, saan mo't kidi nga kanayon? Nga madadigi dugun daway na, nga agipadamag kadigiti, saan mo't nga susto? Kaapi nga nga agipadamag iti saan nga susto? Kaya mo na agad pudno, kaya mo na susto. Ang dado mga men, no anyat mangag na,
Ison ti patsin na nga napasamag. Di na mo tin amuan no stumala jay source na. Kasta ngamin mo't dagiti damag, dagiti chismis. No tinaggapuan na, maipasa iti sabali nga tao. No ipasan to jay sabali nga tao iti sabali, mabalin nga manayunan wenno makisayan. Aging ka nga maipasa-pasa iti adu nga tao. Aging ka nga sabalin ton di istorya. Mamati ak iti kasta. Kasi napasamak kanyak iti kasta idin, idi saan tape nga gamam mo. O, kasi iti napasamak. Ninanang, mahilig ngamin nga makialam, makibiyangot ko nakmanlaengan. Ti istorya ti sabali nga tao. No damangag na nga istorya kat mapanagdamag. Anya dayjay ko nana. Api ngamin mat. Ugali na ti kastan. Nga urisan nga isot kasarsarita da. Basta nanangag na. Ti kayat na, agdamag, kayat na mo ti makisawsaw. Kat nisunto tag-istoryan, di na penkanan pudno, no saan. Istoryain na, ipadamag na. Aging ka nga, danto di kita agreklamo. Isungor nga kay kung agtalinaid ni nanang ditoy. Tapno saan nga mapan makis-istorya? Wen, tati mo kidi, kaputa da ka dito'y balay, agtalinaid disunan. Kat adamat isunan dito'y balay. Wenang di ba isungor niya ni kam ti cellphone na? Wen, tati patsik. Awan to ti probleman. Ta saan to nga mapan makichismis di tarwaran. Tapno awan ti masagap na nga damag, nga isunto mo ti padamag na iti sabali. Nga awan to ti mangibagbaga king kwanan nga Reyna iti fake news. Ay, inawagan da ni nanang mo iti Reyna ti fake news? Una. Kunak nga rod, mangnamnamaak, nga nuwag tali na idlay sura dito balay, kat saan danton nga awagan iti fake news ni nanang. Kasta mo tinapasamak king ka. Baga na nga natayak, o rin no di naman inam mo, pudno, no saan. Wala nga kasla sigurado ni nanang nga natay kan. Kasla sigurado isunan iti nabuya na kin naduktalan na iti Facebook. Kat saan namot ngayon namon, no siyakti na tayo, no siyakti ng nagarayat, nagitaray ti ospital. Baamon. Nung kasta nga day padamag ni nanang ken ka, saan mo palang apatpatsen? Amuin pa lang no pudno. Takasta ti gwalad ni nanang. Api ngamin nga di mo yung baga kanyang idi nga kasta gayam ti galad ni nanang mo. Kadyak mat namnamaan nga padamagan na ka ti fake news. Sabi lang kasi ti fake news na kanya. Tamok nagpepeson. Kas nakayat ko pa iti matay itahin. Saan na mabalin Agden na tapay itiag na nayon. Datanto tiag din na. Datanto tiag kadkadwa. Iti panaglakay kin panagbakit ta. Bakit? Talaga? Mabuyatan to palaeng dagiti nakadado nga apuko tatituod nga agay ayam. Nakamay-may kadingdinggan na kita nga ibagbagam. Kasta nga talaga ti mapasamak ng runa. Ipatpatig ka lang unay-unay. Sikat ti kayat kong ang baling nga katakunay na ititong palibiyag. Awanan ti sabaling nga babae ti biyag ko. Si kantulaeng Andrea Pagat. Happy anniversary. Happy nga ba ti anniversary? Idinto nga itay ka ti amukot natay ka. Oo, agsangit ka man Di mo kami nagpeso. Diyak kabay lang nga mapukaw kay tibiyag ko. Jimbong. Lakay. Kastamot kanyak bagat. Diyak kaya nung mapukaw ka. Nung mapukaw kayo, diyak baling anak ta. Iso nga saan kang nagsangit. Si bibiyagak pa Adupay nga tawan di. Pagsangwan ta. Adupay nga tawan ti celebraran ta. Iti anibersaryo ta.
Ang guri ka, bakit? Apay, apay nga, kasla mo lang mabisbisi ng kalaunay kadagiti bibig kon. Gawin nati amo kita natay ka. Iso nga, gundawaya kun kasla may kaduabiyag mo dito yun lakay. Iso nga, papasak ito. Oh, anya? Agpapasak. Siyempre, tamo kita awang ka nga talaga. Tamo ka saan ko nga maagkan na kita bibig mo. Tamo ka saan ko nga, saan ka nga maarakop iti na irot. Iso nga arakopin ka ma. Apo, nag-irot mo laon. Apo, kanti amok to saan nga makapagpapas iti ragsak iti kaano man. Tamok to saan ka nga talaga nga marik na. Tamok to saan ko nga marik na tibara tibagim. Ken kang runahan na lakay. Tamok to saan ko nga Tamok to saan ton nga tumangkan da ito. Ay, kat nung natayak nga talaga, saan nga tumangkan detan. Tumangkan laeng, no may balsa mo akton. Di ka man nagsasaudikas na. Kahit ko sa wala nga tiamok no agnanayonan nga saan kun ton nga marik na tiimnas na. Tiimnas na ken ganas na namsek nga armas mo lakay. Isong agrene ka. Ipapas ko. Dati amok ka talaga awanin. Isong agdata ka. Natugawang kan lakay. Ay, sige bakit? Agrene ka nga. Naisuti kayat mo. Lakay. Hindi ko kalada nga. Love is sweeter the second time around. Anya? Apay, saan tamot ka nagsina? Basta, tamok no, nagsina tayo-tayo na tamok kat nataykan. Ay, unay mo tan. Iso nga, ada nga ipatid ka ita. Ang lalo kat narik na akong sakit na kin sa na no mapukaw ka nga agpaiso iti biyag ko lakay. Iso nga ilalaing ko. Iso nga ilalaing ko timang kabalyo ken ka. Opo na yun. Apo, talaga nga, pinarta ka mo. Daita talagat kabalyo. Apo, iso na lang na partak mo't ngaglipasak. Sana bali, uray siya, ang gandandan. Apo, ita man lang ang mariknak na. Happy anniversary. Bakit? Happy anniversary lakay. O di ba? Nainimas ti mga diti ruar ngem di taon nagtibalay. Buena, presko ti angin. Ken may sa napinpitas ka buybuyaen digiti aglawlaw. Iso nga may imas tamot ti mangan. Buwan ngagpaiso. Ken ninanang, kay kayat na kanu di uneg. Ta napigpigsa kanu ti signal ti wifi sadyay. Kastaya. Wala ta irapin na mo ti cellphone. Bayat amang mangan. Sana balen. Ay, amom lakay kas taon iti ragsak ko, idi makita na kasi bibiyag. Kung nagmatking ka, lipatim day jayen. Agserbi nga lesson king ka, nga manibod ita, nanya ti padamag ni nanang, saan mo nga patpatsen? Uwen, amok ton lakay. Naibagta na danon ka dito'y kasinsin. Kasinsin Melissa, si kamot gayam. Ayan ni auntie. Nimbagngal daw mo ipag. Nimbagngal daw mo matipag. Api nga sa pulim ni nanang, kasinsin. Kahit ko kumala kasarita kasinsin. Tamadi mo dati, ba't padamag na mo iti social media? Anya? Anyang ipadpadamag na social media? Kati ba't padamag na mo nga
dandanin matay ni tatang ko. Anya? Ni Uncle Tiryong? Anya ti padamag ni nanang? Kati padamag na nga, dandani ka numatayan, taada ka nakaro sakit na. Anya? Katapi ko may padamag ni nanang data. Diyak amo sinsin sor ngayon bayak dito ita magisarita ak, no nakadamdamagan na, no nakalalaan na ti damag nga da sakit ni tatang, dito nga nakasarsaran tamod ni tatang. Awa may ti sakit na, nakapigpig sabi nga trabaho di talon. Guri ka. Baamta ka salitak to, kasinsin. Ada diyo nagmangmangan ang ebak. Ibagayon tulatan kasinsin. Ibagam kinkwa na nga saan nga masakit ni tatang. No, api mo't nga ibagpadamag na iti social media nga matmatayin ni tatang ko. Sige kasinsin. Siya akong tagkidkid daw ti pamakawan. Siya akong tagkidkid daw ti dispensar. Siguro, dalang saan nga naawatan ni nanang. Ure pa'y saan ako may padpadamag ti social media? Siya ipadpadamag na di group chat da. Nga matmatay ka nun ni tatang ko. Kasi siyempre agad nasakit magtirik namin nga anak da. Anak ni tatang. Kaya kasanoro din na pumayso. Si kaman mat kasinsin. Kas na ilununod na mat ti amam. No ninanang mat mailunod. Anit mariknam? Uy, mawatan ka. Mariknak mat dayta. Iso nga pasensyakan. Kasinsin Melissa. Baamda ka sa ritak to ni nanang. Katnam na maem. Nga saan ton nga maulit. Tinaramid na. Nang. Anya day jay. Gapgapo ni kasinsin Melissa dito eh. Kat? Sisasango kami kini Andrea ita ngay may imbaga na nga. Anya ti imbaga na? Ipadpadamag mo kanot social media nga matmatayon ni Uncle Tiryong. Anya? Iso matagpaysa. Saan ka de? Saan ka numot nang? Anya nga saan? Kung nung nakitag jiladawan na nga, nakakutkut taw nga napusyaw tilangana. Ha? Kitayag man nang? Kwa? No, dahi tagari ka. Ada nakita nga ladawan nga na-share. Dahi ta ni. Dahi ta ni. Ay nananang. Throwback magka-picture data. Data di panahon nga nakutong pailaag ni Uncle Tiryong. Kitain nyo nga minanay. Sa bali ni Uncle Tiryong data angim nakita yung tatawon da in share dalaang. 5 years ago data nanang. Sakbay ti pandemya. Kakutong na ni Uncle Tiryong takapigsa na agtalon. Ngayon nagpandemya malagip yaw. Limukmag. Naging gayta kat bimagi. Wan angem ape nga i-share dayta. Kat na, kita mo ka iso na dayta. Nakita yung ordanang 2019. 6 years ago pa din. 2019. Diyak mo nakita dayta 2019. Tiya mo ka kat, gaputa in-share da, kat iso. Saan nang? Apay bagayor nga dasakit na. Kikita ay man talanganan eh. Matmatay tilanganan. Bigla nga kimot taw. Anya nga ti kahit nasawan. Nakabagbag eh. Kilaat nga kimot taw. Kahit nasawan, ada nakaro asakit na. Saan ka de? Ay, unay mo nanang. Uwan adakil ti bagina. No kumutong nga bigla, kaawatan nga dasakit na. Kiso nga ti kunak. Kaano lang di nakita nga nagbagi ni Tiryong. Sakit makita nga nakakutkot taw. Ay, una yun nanang. Throwback nga ron day jay. In-share dalaang. Day diladawan na. 2019. Nakutong pailaang ng Tiryong. Kay Jagmat among kasta. Ti amo kakat bigla nga kimutong. Tada sakit na. Ay, basol ko pa eh. Unay mo tag. Naalaba ba amon lakay? Kit at least naamuan tanti palawag ni nanang. Isuntot ilawlawag mo kinikasinsin mo. Nga misinterpretation na day jay. Na misinterpret na laang dati na i-share nga ladawan ni uncle mo 2019 nga impagarup ni nanang nga itilaan kalabas nga itsura na day jay. Una nga madilat ha. Saan ako mga ipatpadamag ka na? Ay, unay mo tin. Siyempre, nasakit tinakam da. Nasakit tinakam da gati kakasinsing ko. Takas lamot laang na ilunod ti amada. Ang lababam nga rodan.
Baka ket no dakay ka nga agi na ti agapa. Kaslag babawi ako ni kak cellphone na. Alakat saan Abus na pakaragsakan na nga da cellphone na. Kay ket mo nga ron nga mapan makichismis di tarwar. Ti amok nga ron nagbaliw. Ti amok no makatulong ti cellphone ken kuana. Ti panagtali na edna dito balay. Angim isula mo ti aramid na. Alaba pa am nga rudeng. Ay, si Kati Manugang nilita, saan ka de? Ay, siya kanti. Ada ka de nilita. Ay, awan nanti, napan ni ili, ada napan nakano ginatang. Kahit ni Jimbong, ada iti opisina na anti. Siyak ni antim nga Mildred. Kasinsin ko nilita nga katugangam. Wen anti, makikita kayo anti ng itaklaan nga maamon ti naganyo. Agto ka kayo anti. Iurayo ka ni Auntie Lita, ay ni Mananang Lita. Ay saan nga nasken? Kasaritak la kuma ni nanang mo. Tadyak man kayat data ipadpadamag na iti social media. Ha? Auntie? Ibaga na ka nga naimutak. Apay mo't auntie? Ta birthday kano ti anak ko. Saan ko lang kano meten nga pinaalaan. Ha? Kaya ibaga na kid din nga imutak. Deta la birthday, jak la kano ma-affordanen nga iparwar wenno igastusan birthday pay mismo ti anak ko. Ay, ala, pasensya kayo nanti. Jak mat masungbatan deta ta. Awan mo't ni Nanang Lita, kan sangkumat amo deta. Ibagam to lataking kuanan, no siyak ti agpa-birthday bongga. No birthday ti anak ko nga talaga, pa-birthday yak. Saan daw mo ta birthday? Ibaga na nga birthday kano ti anak ko, di kalman. Saan na mo ta birthday? Ipadamag na kit din nga imutak kanon. Ibaga na pa nga agpugrutak siguron. Nga pobre akon, daawan ti pagpa-birthday kon. Iso nga ibagam to ken kuana. Ibagam ka deta nalaing ken mata pobre non lastog nga katugangam. Nga no siyak ti agpa-birthday. Ibagam ni antim nga Mildred. Wen auntie, ibagam nga no siyak ti agpa-birthday. Bongga. Ken sana bale, invited to lat ta isuna. No sige auntie. Ibagak to ken kuana auntie, ken pasensya kayon auntie Unay kayo mo tenang. May ramraman pa ni Andrea kadetang raramidin nyo. Ay, jak mo't amaw. Tiyan mo kakad birthday na. Apay nga mining pagarup yung birthday na. Nakita nga da nag-happy birthday. In-post na nga picture na. Tiyan mo kakad birthday na. Saan naman kano nga birthday? Ay, basol da. Apay nga gritan. Da TV happy birthday. Kasta nga minukwa. Di gati di daduma. Nga no, agsukad da iti profile picture, gritan da iti happy birthday. Kaslang prank dalaeng, angaw dalaeng. Anya, api ko mga pagbalinin da nga inaangaw data pa nagkablaaw ti happy birthday. No, kayat no nag-happy birthday da, kayat nasaon birthday na kasjay. Sanang, amok dati bagbagan ni Andrea. Asla pa nang luko ngamin digiti friends ti Facebook, nga no, agbaliw ka ti picture ket birthday mo. Ngamin, di kiti daduma, sa dala agsukat ti profile picture no birthday da. Iso nga tunggal agsukat dati profile picture itan, gritan dati happy birthday. Nga kamot amo dayta. No kung maibagayo akit amaw. Kaya apay ngamin ibagayo nga puta saan nga nagpaala kat naimot wano agpugrutan. Nga naibagak laeng mot ata dinak mo lang inimbitaran. Kaya dati man kayo imbitaran na. Una yun kaputa di na kayo imbitaranan. Agsa ukay ti madin, itipada yung tao, kasinsin nyo pa ay, nakita, gagangay laang ba't tirik na ti kasta, tano siyak ti agpa-birthday kat iayabak mo't isuda. Sa ti amo ka kat si didak inayaban na agpa-birthday. Wano, di na kaya ti agpa-birthday, ta iimot na. Ay, unay ka mo't tinanang. Api nga mimot ngay padamag yo. No, handa kayo tagpaala, respeteran nyo no anya desisyon da.
Ken amwen yung nga umuna, nupod nung matlaeng nga birthday na, wano saan, dati makikita yo, mapasbasa yo. Ay na, amok pa ay. Oh, saan ka nga ma-stress? Ay na, agsasaron mo din, di kiti umegreklamo kini nanang, o may reklamo ni nanang kulak kuma. Dati na udi, ipadpadamag ka nun nanang, ada kabit dati karuba tayo. Ha? Apay mo, kat ada ka nun nakita na nga, in-post na nga ladawan ti lalaki, kat kunana, hang kanumot nga isot asawa na, mapi nga ipopos na. In-check ka no kunana. Kaya di, kinasaritak ni nanang, kat impakita na kanyak. Nimot limin ho. Limin ho. Ay na, maulawak. Agkakana ti problema. Agkakanamot ti chismis ni nanang nga saan nga susto. Panay mo't fake news, dagiti ipadpadamag na. Kasaritam dumang kami ni nanang. Nganoan niya ti makita na iti social media, saan na nga dagos nga patyan. Kasarsaritak mo ta ka na yun. Amumot, makitkita mo't, mangmangag mo mo't digati ibagbagak king kwana. Yung kasta nga talaga tunggalin nanang. Uray no mapala maki-istorya di tarwar. Noan niya ti mangagnan, di na amuen no ustubo no saan. Mapananton ipadamag ti sabali. Kit no kasta nga maadam makita na social media, jak amo no, guri-gurin siguro no saan na nga ipadamag ti sabali. No saan nga komento, kadete nabuya na, wano nabasa na, wano nakita na. Nasaysayat siguro no ibabayo mo ti cellphone. Alain mo, tan uri agbuy-buy alat at TV, wano konforme dita. Ay na, sana kaskari na dayta. Sigurado lakid di nga di nakayat. Tabiyag na itan ti cellphone. Ado ti masagap na nga chismis iti social media, ngem dati mapan magis istorya di tarwar. Ta di tarwar, chismis laeng ti karuba ti masagap na. Dinto nga iti social media, international. Ure chismis di Hawaii, California, Canada, weno US, weno Middle East, diti Pilipinas, dita Hong Kong, Singapore, chismis ti OFW, adot masagap na. Kasta niya? Apeng kami mo, i-uninstall mo diti Facebookan. Sika na. Diyak kaya't nga griri kami kininanang. Anya nga tanong agsuratan kini kasinyong agpabalakad ta. Damagin tanong anya ti kasayatan nga ramidin ta. Tapno ti kasta, isardengen ni nanang ti agiwarwaras iti fake news. Ay no, apeng ba't nga nauso deta nga fake news. Ay, sige. Sikalata nga rod din di makamong agsurat ken kuana. Sige lang ay, kontakik to nga rod ni kasinyong. Nagsurat ak nga rod iti programam, weno nagsurat ak nga rod ken kakasinyong, nga maibasan to dito programam, tagkidawak man iti pamalakad yo. Anyat kasasayaatan nga ramiden mi, tapno isardengen ni nanang deta nga raramiden na. No, alain mi ti cellphone, agri-remote. No, ibagami nga rumwarlatan, tamapan makichismis, isundo nga iso. Agtultuloy tulata, dati panagsagap na iti fake news nga ipadamag nanto iti sabali nga isundo pagriririan ni kita taon. Dahil nga ron, ti pakabuklan, ti pakasaritaak, kasinyong may papan iti problemak iti katugang a babae. Nga reyna kano iti fake news iti lugar mi. Sabi ko makit na kay Badit Ada, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, dati nga pakasaritaak, kadagiti patak adim nga kinagbuya. Iyan akong ti agyaman, kadagiti makaited balakad, kinagyaman aking kakasin ti anos ken laing mo nga ng tedbiyag, dati nga surat ko. More power to your program, and God bless everyone. Tuy ag problema apagayam mo, Andrea, iti Ilocos Norte.